그러면 오늘 강의는 이제 미가서 6장 두 번째 대지입니다. өнөөдөр хичээл маань хороо Мика номын 두 번째 대지는 6 дугаар бүлгийн 2 дугаар хэсэг. 하나님께서 은혜 받은 백성에게 요구하시는 것이 무엇인가? Бурхан нэгүслийг хүртсэн ард түмнээс шаарддаг зүйл. 하나님께서 은혜 받은 백성들에게 요구하시는 그것을 우리가 말씀을 통해서 배우겠습니다. Бурхан өөрийнх нь нэгүслийг хүртсэн ард түмнээс юу шаарддаг юм бэ гэдгийг бүгдээ библиэсээ харцгаая. 6절부터 8절까지입니다. За энэ хэсэг болохоор 6-аас 8 дугаар ишлэл байгаа. 자, 6절 한번 읽어보세요. За 6 дугаар ишлэг уншъя. Би эзний өмнө юутай очих вэ? Өндөр дорших бүдний өмнө яаж мөргөх вэ? Түүнд шатаалт дахил бухан бюроонуудтай очих уу? 하나님께서 은혜 받은 이스라엘 백성들에게 하나님이 요구하시는 게 있어요. 하나님이 요구하시는 것이 무엇인지를 우리가 잘 깨달아야 하나님을 바로 섬길 수가 있습니다. Тэгэхээр бурхны нэгүслийг хүртсэн ард түмнээс бурхан шаарддаг зүйлс байдаг байх нэ. Тэр шаарддаг зүйлс нь юу вэ гэдгийг бид нар маш сайн зөвөр ойлгож авах хэрэгтэй. 먼저 하나님께서는 이스라엘 백성들이 그들의 거짓되고 진실하지 못한 그 형식적인 신앙을 책망하고 있습니다. Юуны өмнө бурхан Израилийн ард түмний тэр үнэн биш те жинхэнэ биш хуурамч тэр итгэл үнэмшлийг нь зэмлсэн байна. 자, 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? Би эзний өмнө юутай очих вэ? Өндөр дорших бурхны өмнө яаж мөргөх вэ? 내가 번제물로 1년 된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? Түүнд шатаалт дахил бухан бюроонуудтай очих уу? 이것은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님 앞에 나올 때에 그 하나님이 받으시는 그 제물, 그 예물에 그 합당한 예물에 대해서 하나님이 이렇게 성경에 지정해 주신 것입니다. Тэгэхээр бурхан болохоор тэр Израилийн ард түмэнд аль хэдийнэ хилээд өгчихсэн байсан. Эзэн бурханыхаа өмнө эрэхтэй чи юу авч ирэх вэ? Юугаар дахил өргөх вэ гэдгийг нь нэг бүрчлэн зааж хэлж өгсөн байсан. 1년 된 송아지를 하나님 앞에 번제물을 드리는데 아무거나 드리는 게 아니고 1년 된 흠이 없는 1년 되고 흠이 없는 이 송아지를 하나님께 번제물로 드리라고 했습니다. За тэгэхээр шатаалт тахилын хувьд юу ямар амтнаар одоо өргөх ёстой вэ гэхээр бухан бюро гэж байгаа. Тэгээд тэр бухан бюро нь болохоор зөвхөн ямар ч хамаагүй бюро биш. Заавал одоо ямар ч тийм юу өөсөвгүй, согоггүй тийм бюро байх ёстой. 자, 7절 한번 읽어보세요. За 7 дугаар ишлэлийг уншъя. Мянган хуц түг түмэн тосон горхийг эзэн таалах уу? Би гэмт үйлчлэхээ төлөө ууган хүүгээ өөрийнхөө нүглийн төлөө хэвлийн үрээ өргөх үү? 이것은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아갈 때에 이 제물을 드리는 그 의식적인 행위만 가지고는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다는 것입니다. Эндээс харах юм бол Израильчууд яг бурхны өмнө очихдоо тэр өргөл тахилуудыг аваад очиж болно. Гэхдээ тэр нь бол яг чин сэтгэлээсээ, жинхнээсээ зүрх сэтгэлээсээ өргөж байгаа биш. Зүгээр л одоо гаднаа харагдах хэв маяг нь л зөвхөн одоо тийм амтнаар тийм одоо янз бүрийн тахилаар өргөл өргөж байгаа юм шиг тийм зан үйлэл үзүүлдэг байсан. Тэр нь бол бурхныг
баярлуулж чадахгүй, бурханд тааламжтай байж чадахгүй гэж хэлж байна. 네. 그 이스라엘 백성들은 하나님께서 요구하시는 그 재물, 그 하나님이 정하신 재물에 대해서는 그 형식적으로 그걸 지켰습니다. Тэгэхээр эзний бурханы тэднэрт зааж өгсөн тэр тахилууд нь одоо ийм тахилыг ийм зүйлээр өргөх ёстой, тэр үед одоо тийм дахил өргөх ёстой гэх мэтчлэн тэднийг нь болохоро яг зан үлийнх нь хувьд бол яг дагаад л одоо яг тэр амтнаар нь яг тухайн цаг үед нь ингээд тахил өргөжсэн боловч энэ нь зөвхөн хэлбэр төдий л байсан. 하나님이 정하신 그 재물에 대해서는 우리가 하나님 말씀대로 반드시 하나님께 드려야 됩니다. Угаасаа бид нэр бурхны дээр зааж өгсөн тогтоосон тэр заавар журмынхан дагуу яг одоо тэр тахилыг амьтдаар нь тэгээд яг тэр тухайн цаг үед нь тахилаа өргөж явах ёстой. 하나님께 그 재물을 드릴 때는 마음까지 같이 하나님께 드려야 됩니다. 마음을 원하십니다, 하나님. Гэхдээ тэр одоо тахилаа өргөхдөө бол зүрх сэтгэлээ хүртэл хамт өргөх ёстой. Бурхны хамгийн гол бидээс хүсдэг зүйл бол тэр тахилын ямар нэгэн тэр амтан биш, тахилын тэр хэм маяг биш, харин бидний зүрх сэтгэл байдаг. 가령 속죄 제물을 드릴 때는 제물만 드리는 게 아니에요. 속죄 제물은 내 죄값으로 대신 그 제물이 죽임을 당하는 것입니다. Нүглийн төлөө дахил өргөлөө гэхэд бид нэр зүрх сэтгэлээ хамт өргөхгүй л болохгүй. Яг гэвэл тэр нүглийн төлөө бидний өмнөөс золиослж байгаа тэр амтан бол бидний хийсэн нүглээс болж одоо золиослж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нүглийн төлөө тахилыг өргөхдөө бидний зүрх сэтгэл заавал хамт байх ёстой юм аа. 그러니까 이 속죄 제물을 드릴 때에 내 죄값으로 대신 내가 죽을 대신에 이 제물이 대신 죽임을 당하는구나. 그 자기 죄를 회개하면서 정말 하나님 앞에 자신의 죄를 용서해 달라고 하고 이제 다시는 똑같은 죄를 짓지 않도록 하나님 앞에 소원을 하고 감사로 그 제물을 드려야 됩니다. Нүглийн төлөө тахил гэдэг бол тэр тахил болж өргөгдөж байгаа тэр золиосны амтан миний одоо үүрэх ёстой тэр үхлийн ялыг миний өмнөөс үүрээд миний өмнөөс өгч өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр Израиль ард түмэн тэр нүглийн төлөө тахилыг хүргэхдээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ гэмшиж бурхан миний одоо гэм нүгэл энэ амтан дээр тохиогдлоо. Тэгээд тэр энэ амтан миний одоо ялыг үүрч байна. Тэгээд энэ амтантай хамт би бас чин сэтгэлээсээ гэмшиж байна. Та миний энэ үлдсэн гэм нүглийг уучлж өршөөж өгөөрэй. Дахин би энэ гэм нүглийг давтан үлдэхгүй, дахиж гэм нүгэл үлдэхгүй байхад туслаарай гэж чин сэтгэлээсээ залбирч тэгээд гар тавиад тэгээд тэр амтныг золиос болгох хэрэгтэй. 이스라엘 백성들은 이렇게 자신의 죄를 회개하지도 않고 그 죄에 대해서 참 통회하고 이런 상한 마음을 가지고 하나님 앞에 나오지 않는 것입니다. Тэгэл Израилийн ард түмэн бол өөрөө үлдсэн гэм нүглийн төлөө гэмшдэгчгүй, гашууддагчгүй тэр гэм нүглээс болж тэр эмтэрсэн зүрх сэтгэлтэй байж чаддгүй байсан. 이런 재물을 하나님은 기쁘게 안 받으신다는 거죠. Ийм тахилыг бол бурхан таалж хүлээж авдаггүй. 참으로 이 하나님 앞에 재물을 드릴 때는 자신의 죄를 철저하게 회개하면서 통회하고 자복하면서 그 죄를 용서해 주시는, 사해 주시는 그 하나님께 감사하는 마음으로 나오는 것입니다. 드려야 되는 것입니다. Ийм тахилыг өргөхдөө
Үнэхээр өөрөө үлдсэн гэм нүглийн төлөө чин сэтгэлээсээ үнэн зүрхнээсээ гэмшиж, харуусаж, гашуудаж тэгээд энэ тэр гэм нүглийг өөрчилж өгдөг, өршөөж, хэлтрүүлж өгдөг бурханд чин сэтгэлээсээ талархсан зүрх сэтгэлээр өргөх ёстой маа. 그래서 이제 8절 한번 읽어보세요. 8절. За 8 дугаар эшлэгийг уншъя. Үнэндээ юу нь сайн болохыг хүн минь тэр чамд айлцсан болов. Үнэн шударгыг үйлд инэрлийг хайрл. Өөрийн бурхантайгаа даруйхнаар алах гэхээс өөр зүйлийг эзэн чамаас шаарддаг гэж үү. 하나님께서는 그 형식적으로 이 제물만 드리는 것을 원하지 않으시고 그 제물과 함께 정말 자신의 죄를 회개하고 또 하나님 앞에 통회하는 그 마음을 하나님이 요구하신다는 것입니다. Бурхан болохоор зүгээр л хэлбэр төдий өргөж байгаа тэр тийм тахилыг бол таалдаггүй. Харин тэр тахилтайгаа хамт чин сэтгэлээсээ гэмшиж гашуудаж байгаа эмтэрсэн тийм зүрх сэтгэлийг бурхан таалдаг юм аа. 자, 시편 51편 17절에 이것을 다윗이 잘 깨닫고 신앙 고백을 했습니다. Ийм үүнийг бол Давид маш сайн ойлгож, ухаарж өөрийнхөө үчил болгож дуулсан байгаа. 시편 Дуулал 51편 17절 한번 읽어보세요. Дуулал 51:17 예. Бурхны авах тахил нь эмтэрсэн сүнс юм аа. Эмтэрсэн гэмшсэн зүрхийг бурхан тааж ихшгүй. 자, 16절 한번 더 읽어주세요. 16절. За бас 16-ыг нь уншъя. Учир нь та тахилд байрлахгүй, та шатаалт тахилыг таалахгүй. Эс бөгөөс би өргөх байлаа. 네. 다윗은 형식적인 이 제물만 드리는 것을 하나님이 기뻐하지 않는다는 걸 깨달았습니다. Тэр Давид бурхан бол тийм хэлбэр төдий тахилд байрлдаггүй, таалдаггүй гэдгийг бол ойлгосон байсан. 정말 하나님이 기쁘게 요구하시는 그 하나님의 요구가 뭐냐면은 하나님이 구하시는 제사가 있다는 거예요. Бурханд үнэхээр тааламжтай байдаг, үнэхээр бурханы авахыг хүсдэг тийм тахил гэж байдаг. 그래서 상한 심령이라는 거예요. 하나님께서 요구하시는 그 제사는 첫 번째 상한 심령, 자기 죄 때문에 그 자기 죄 때문에 죄 없는 이 양이 이렇게 대신 죽을 때에 정말 자기 죄를 이렇게 아프고 통회하는 마음으로 회개한다는 것입니다. Харин бурханы одоо шаарддаг, авахыг таалдаг тахил нь болохоор эмтэрсэн сүнс юм аа гэж. Тэр эмтэрсэн сүнс, эмтэрсэн гэмшсэн зүрх гэдэг нь бол үнэхээр өөрөө одоо тэр гэм нүглийн төлөө чин сэтгэлээсээ гэмшиж байгаа, гашуудаж байгаа. Тэгээд ямар ч гэм зэмгүй тэр амтан өөрийнх нь төлөө өгч байгаа шүү дээ гэж одоо инэрэн хайрлах. Тэгээд тэр гэмгүй амтныг өхүүлэх болсондоо гэмшсэн, харуулсан тийм зүрх сэтгэлийг бурхан таалдаг гэж. 그래서 하나님께서 구하시는 제사는 상하고 통회하는 그런 마음을 하나님께서 요구하신다는 거예요. Тэгээд бурханы үнэхээр авахыг хүсдэг тахил нь бол эмтэрсэн, гэмшсэн зүрх байдаг юм аа. 자, 그리고 하나님께서는 또 미가서 6장 8절에 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것을 요구하신다는 것입니다. Мөн бурхан юуг шаарддаг вэ гэхээр Мика 6-гийн 8 дээр үнэн шударгыг үлдэж, инэрлийг хайрлаж, өөрийн бурхантайгаа даруйхнаар алхахыг шаарддаг. 우리가 회개만 할 것이 아니고 이제 회개를 했으면 그 다음에는
하나님께서 요구하시는 것이 무엇이냐 하면 정의를 행하는 겁니다. 정의를 행하는. За тэгээд бид нар одоо ихэд гэмших ёстой, мэдэрсэн зөрсдөлтэй байх ёстой гэсэн тий. Тэгээд зөвхөн гэмшээд зогсохгүй цаашаа яах ёстой вэ гэхээр үнэн шударгыг үйлдэх ёстой. 이 정의를 행한다는 것은 하나님의 뜻대로, 하나님의 말씀대로 의롭게 행하는 것입니다. Үнэн шударгыг үйлдэнэ гэдэг нь Бурхны үгийн дагуу, Бурхны хүслийн дагуу үнэн зөвийг үйлдэнэ гэсэн үг. 그리고 인자를 사랑한다는 것, 인자를 사랑하는 것을 요구하신다는 것. За дараагийнхан шаарддаг зүйл болохоор инэрлийг хайрлахыг шаарддаг. 인자는 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도를 사랑하는 것을 원하신다는 거예요. 이게 인자 그 사람의 아들 그거예요? 아니면 인자함의 인자예요? 인자를 사랑하며 했는데 내가 가만히 있어봐요. 인자를 사랑. 거기는 번역이 어떻게 되겠어요? 몽골어는 인자하다의 인자예요. 그 하나님의 성품을 얘기하는 건가요? 네. 아, 맞네. 네, 맞아. 내가 말을 잘못했네. 하나님의 성품은 인자입니다. 인자는 하나님의 그 사랑을 말합니다. 네? 이와 같이 하나님의 사랑을 가지고 다른 사람을 사랑하는 거죠. За тэгэхээр инэрл гэдэг бол одоо Бурхны зан чанар байгаа тийм ээ. Тэр инэрх гэдэг бол одоо нэгсэндээ хайрлна гэсэн үг. Бурхны зан чанаруудын дотор энэ инэрл хайр гэдэг зан чанар үүтэй. Тэгээ Бурхны тэр зан чанарыг хайрлана гэсэн үг. 예. 그러니까 하나님께서는 하나님의 사랑을 요구하신다는 거예요. 하나님의 사랑으로 이렇게 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 것을 요구하신다는 겁니다. Тэр инэрлийг хайрлаа гэдэг чинь нэгсэндээ Бурхны тэр хайрыг та нар одоо дагаж яваа. Бурхны хайраар Бурхныг хайрал, Бурхны хайраар бас бусад хүмүүсийг хайрлаа, бусдыг хайрлаа гэсэн. 그다음에 겸손을 요구하시는 거예요. 겸손. Дараа нь болохоор даруй байдлыг шаардсан байна. 예, 겸손이라는 것은 하나님 앞에서 자신의 죄를 깨닫고 정말 자기의 부족한 것을 깨닫고 하나님 앞에 자기를 낮추는 것입니다. Даруй байна гэдэг бол Бурхны өмнө өөрийнхөө тусал доройг мөн гин нүгэлтэйг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч тэгээд өөрийгөө даруй болгонд дорд болгоно гэсэн үг. 하나님은 겸손한 자와 함께 하신다고 분명히 말씀하셨습니다. Бурхан хэлэхдээ би даруй хүмүүстэй хамт байх болно гэж маш тодорхой хэлсэн байна. 이 교만한 자는 하나님을 대적하지만 겸손한 자와 하나님이 함께 하셔서 은혜를 베푸신다고 했습니다. Тэгээ дардам хүмүүсийг бол Бурхан эсэргүүцдэг, зэгшдэг. Харин даруй хүмүүстэй Бурхан хамт байх болно, хамт алхах болно гэж хэлсэн байна. 하나님이 요구하시는 건 뭐라고요? 8절에 다 같이 한번 읽어봅시다. 8절. Аймгаар ишлийг бүгдээрээ хамтдаа уншия. Бурхан биднээс юу шаарддаг гинөө? Ураа. Үндэ юу нь сайн болохыг хүн минь тэр чамд айлдсан биш. Үнэн шударгыг үйлд инэрлийг хайрл. Өөрийн бурхантайгаа даруйхнаар алхах гэхээс өөр зүйлийг эзэн чамаас шаарддаг гэж юу? 이같이 하나님이 요구하시는 거예요. 하나님의 백성들에게 요구하시는 그 하나님의 뜻을 우리가 잘 순종하는 것입니다. Тэгэхээр ийм зүйлийг эдгээр зүйлийг Бурхан шаарддаг байх нэ. Тэгэхээр Бурхан үүрх ард түмнээс шаарддаг эдгээр зүйлийг бид нар сайтар ойлгож ухаарад тэгээд энэ хүсэл таадалд нь нийцүүлж дуулууртай дагаж амьдрах ёстой. 이걸 우리가 바로 깨달아서 하나님이 요구하시는 대로 우리가 합당하게 사는 것이 이걸 하나님이 기쁘게 받으시는 그 예배라는 것입니다. Энэ Бурханы шаарддаг зүйлсийг сайн ойлгоод үнийг дуулууртай дагаж биелүүлж амьдрах нь бол Бурханд тааламжтай үргэл байдаг юм аа, болдго юм аа.
여러분, 하나님께서 기쁘게 받으시는 이 예배는 우리가 우리 삶 속에서 날마다 하나님이 요구하시는 대로 하나님의 뜻대로 살아야 됩니다. Бурханд таадамжтай мөргөл гэдэг бол бид нар амьдралдаа өөрсдөө өдөр тутмын амьдрал Бурханы хүслийн дагуу амьдрах явдал юм. Энэ нь л ерөөсөө Бурхан таадамжтай тахил гэсэн үг. 자기 마음대로 죄 가운데 살면서 그냥 하나님 앞에 나가서 형식적으로 주여 주여 이렇게만 예배드려서는 하나님이 안 받으신다는 거예요. Зүгээр л одоо өөрийнхөө дураар дур зоргоороо амьдарчаад тэгээд өөрийнхөө тэр одоо гим нүгэл дотор шутгалдаж амьдарчаад тэгээд эзний өмнө ирэхээр зүгээр л нэг хэлбэр төдий худлаагаасаа эзэн минь гэж одоо дуудах нь болов үнэхээр эзэнд тааламжтай биш ээ. Ийм мөрөглийг бол тааддаггүй, хүлээж авдаггүй гэсэн. 그러므로 재물과 함께 자신의 죄를 회개하면서 기쁘게 순종하는 마음으로 예배를 드려야 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр хонд мөргөл өргөхдөө өөрсдийнхөө тахилын хамт баяртайгаар дуулууртай дагах тийм зүрх сэтгэлээр мөргөлөө өргөх ёстой маа. 이렇게 합당한 예배를 드림으로써 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 하나님과 동행하는 삶을 살 수 있다는 것입니다. Ингэж яг эзэн тэр тааламжтай зохистой мөрөглийг өргөснөөрөө бид нар үнэн шударгыг үлдэж, инэрдэг хардаж өөрийн бурхантайгаа дарахнаар алхаж амьдарч чадах юм аа. 이것을 하나님께서 하나님의 백성들에게 요구하신다는 것입니다. Эдгээр зүйлийг бурхан өөрийнхөө ард түмээс шаарддаг. 여러분들도 자녀들한테 요구하는 게 무엇입니까? Та нар ч гэсэн өөр хүүхдүүдээсээ юу шаарддаг вэ? 자녀들이 부모의 말을 잘 듣고 순종하는 것을 요구하지 않습니까? Хүүхдүүд маань ээж аваахаа үгэнд ороосай, дуулууртай байгаасай гэж шаарддаг үстэй. 성경에 내 부모를 주님 안에서 순종하라. 이것이 옳다 했습니다. Библиэд хэлэхдээ эцэг эхээ хүндлээ. Энэ нь зөв юм аа гэж хэлсэн байна. 내 부모를 공경하라고 했습니다. Эцэг эхээ хүндэл гэсэн. 이것이 약속 있는 첫 계명이라고 했습니다. Тэгээ энэ бол амлалт бүхий эхний тушаал юм аа. 그래야만 네가 땅에서 잘 되고 하나님이 축복을 받는다는 것입니다. Хэрэг тэгэх юм бол чи газар дэлхий дээр урт насалж бурхны ёроолыг хүртэх болно. 여러분들이 자녀들에게 진심으로 원하는 것이 바로 하나님도 하나님의 자녀들에게 진심으로 원하는 게 있어요. Тэр та нарт ч гэсэн үр хөвгтөөсөө үнэхээр одоо хүсдэг зүйл байгаа, шаарддаг зүйл байгаа. Бурхан ч гэсэн өөрийнхөө ард түмнээс өөр хөвгтөөдөөс шаарддаг хүсдэг зүйл байгаа. 여러분 자녀들도 자기 부모에 대해서 참 부모님의 은혜에 대해서 그 은혜를 깨닫고 부모님의 말씀을 잘 순종하고 부모님께 감사하는 그런 자녀가 되기를 원하지 않습니까? Эцэгчүүд та нар ч гэсэн үр хөвгтүүдээ үнэхээр одоо аав ээжийнхээ санаа бодлыг ойлгоосоо тэгээд тэнд нь одоо дуулууртай амьдраасай гэж хүсдэг үстэй. 자, 신명기 10장 12절 13절을 한번 읽어주세요. Нэгдүгээр 10-ын 13 дугаар эшлэг байшээ. Мөн чиний сайн сайхны төлөө өнөөдөр миний чамд тушааж байгаа эзний тушаал зарлигуудыг дагаж мөрдөхийг л шаарддаг босоо. 10장 12절 13절 12-ыг бас уншив. Израиля эзэн бурхан чинь чамаас юуг шаарддаг вэ? Зөвхөн эзэн бурханаасаа айн эмээхийг, түүний бүх замаар явахыг, түүнийг хайрлан бүх зүрх, бүх сэтгэлээрээ эзэн бурхандаа үйлчлэхийг, мөн чиний сайн сайхны төлөө өнөөдөр миний чамд тушааж байгаа
Бидний тушаал зарилгуудыг дагаж мөрдөхийг л шаарддаг гэсэн. 이렇게 하나님께서는 구원받은 이스라엘 백성들에게 이렇게 하나님이 요구하시는 말씀이 이렇게 기록이 되어 있습니다. Нэр аврагдсан тэр Израилийн ард түмнээс Бурхны шаарддаг зүйлсүүд Библиэлд бичээстэй байдаг. 이스라엘아, 이스라엘은 그 하나님의 은혜로 구원받은 백성들입니다. Израилаа гэсэн тийм Израиль гэдэг утгад Бурхны нэгүслэр аврагдсан ард түмэн. 오늘날 예수 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 모든 자녀들을 이루는 말입니다. Өнөөдрийн хөрбөлөд Есүс Христэд итгэж түүний нэрээр аврагдсан хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн үг. 여러분들도 이 교회에서 하나님의 자녀들에게 말씀을 증거할 때 하나님이 기쁘게 요구하시는 것, 하나님이 정말로 하나님의 자녀들에게 요구하시는 것을 올바르게 이렇게 깨달을 수 있도록 가르쳐 주시기 바랍니다. Та бүхэн ч гэсэн чуулгандаа тэр Бурхны хүүхдүүдэд зааж сургалтаач гэсэн Бурхны таадаг, Бурхны шаарддаг зүйл юу вэ гэдгийг маш зөв зааж ойлгуулж асуулгаартай дагахт нь удирдан дагуулах хэрэгтэй. 하나님이 요구하시는 것은 하나님의 자녀들의 행복을 위해서, 하나님의 자녀들의 축복을 위해서 하나님이 요구하시는 거예요. Бурхан эдгээр зүйлсийг шаарддгийн учир нь юу вэ гэхээр ерөөсөө Бурханы дээр ард түмэн, Бурханы хүүхдүүдийн ад жаргалын төлөө, ерөөлтэй амьдралын төлөө энэ бүхнийг шаарддаг юм аа. 첫 번째 하나님 여호와를 경외하라는 것입니다. Дэд хууль 10 дахь бүлэг дээрээс харах юм бол энэ 12 дугаар эшлэлээр хамгийн ихдээ эзэн Бурханаас айж эмээхийг шаарддаг гэсэн. 그리고 그의 모든 계명, 말씀을 행하라는 것입니다. Тэгээд түүний бүх замаар явж, түүний бүх заавар тушаалыг, зарлиг тушаалыг дагаж мөрдөхийг шаарддаг. 그리고 하나님을 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 하나님 여호와를 섬기라는 것입니다. Бас эзэн Бурханаа хайрлаж бүх зүрх, бүх сэтгэлээрээ эзэн Бурхандаа үйлчлэхийг шаарддаг. 이것이 내가 오늘 내 행복, 하나님의 자녀들의 행복을 위해서 하나님께서 명하신 것입니다. 13 дээр гэхдээ энэ бүхэн бодоод чиний сайхны төлөө, өөрөлдөл чиний ад жаргалын төлөө өнөөдөр миний тушааж байгаа зүйл тушаал юм аа. 이것을 우리 자녀들한테 또 성도들한테 잘 가르쳐 주시기 바랍니다. Өнөөдөр бид нар яг үүнийг л өөрсдийн үр хүүхдүүдтэй болон итгэгч нартаа сайтардааж өгөх хэрэгтэй. 그리고 오늘 미가서 6장 8절 말씀 다시 한번 읽어주시기 바랍니다. Дахиад Мика 6-гийн 8-ыг уншъя. Эндээ юу нь сайн болохыг хүмүүс тэр чамд айлцсан босоо. Үнэн шударгыг үйлд инэрлийг хайрл өрийн бурхантайгаа даруухнаар алах гэхээс өөр зүйлийг эзэн чамаас шаарддаг гэж юу. 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 우리가 이 말씀을 잘 이렇게 증거해야 됩니다. Үнэн шударгыг үйлд инэрлийг хайрл өрийн бурхантайгаа даруухнаар алах гэсэн. Энэ үгийг бид нэр үнэхээр зөв, сайн зааж амжилах хэрэгтэй. 참 우리가 이렇게 하나님의 뜻대로 하나님을 섬기면 우리가 행복해지고 하나님의 축복 가운데 살아갈 수 있다는 것입니다. Тэр бид нар эдгээрийг үйлдэх юм бол Бурхны дээр хүсэл таалбасаар ад жаргалтай баяр хөөртэй амьдарч чадна. 네. 자, 이와 같이 하나님의 말씀을 가지고 정말 다른 사람을 사랑하고 다른 사람을 불쌍히 여기고 또 하나님의 뜻대로 의롭게 행하고 또 겸손해서 하나님과 함께 동행하는
이러한 삶을 하나님이 요구하신다는 거예요. Тэр ингэж билээ бурхны хүсэл таалан дагуу үнэн зөвийг үлдээж бусдыг инэрч хайрлан өөрийн бурхантайгаа даруйхнаар алхаж амьдрахыг эзэн бидээс шаарддаг байна. 다음은 세 번째 대제입니다. Дараа нь 3 дугаар хэсэг. 예, 하나님의 징계를 받는 태도. Бурхны зэмлэлийг 하나님의 징계를 받을 때에 어떻게 받는 것인가? 그 징계를 받는 태도를 오늘 여기 말씀하고 있습니다. Бурхны зэмлэлийг хүлээж авах хандлагын тухай. Бурхан бид нарыг зэмлэж сахилгачуул гэж бодоод 네, бид нэр ямар 9절부터 хандлагатайгаар хүлээж авах ёстой вэ гэдэг талаар өгүүлсэн байна. 9절부터 16절까지입니다. 9-с 16 дугаар ишлэл. 자, 9절 읽어보세요. 9-р ишлэл уншия. Эзний дуу хоолой хотыг дуудав. Таны нэрээс эмээх нь саруул ухаан билээ. Сонсогтун хот дах овог хийгээд чуулганаа. 이 9절 말씀을 여호와께서 성읍을 향하여 외쳐 부르시나니 지혜는 주의 이름을 경외함이니라. 너희는 매가 예배되었나니 그것을 정하신 이가 누구인지 들을지니라. 하나님이 매를 때리는 분이 누군지를 알아라는 거예요. 이 징벌을 내리는 분이 하나님이라는 것을 먼저 알아야 된다는 것입니다. Энд орчуулгын ялгаалгач юм ба. Тэр сонсогтун хот дах овог хийгээд чуулганаа гэж юм тийм ээ. Энэ нь болохоор Солонгос Библиэр энэ одоо ташуур барин босогч нь хэн гэдгийг ухаарагтун гэсэн ийм үг байгаа юм байна. 9절 말씀에서 이 지혜가 뭐라고 나와 있습니까? 지혜. За энд 9-р ишлэлээр саруул ухаан гэж юуг саруул ухаан гэж хэлсэн бэ? Саруул ухаан буюу мэрэгэн ухаан. 주의 이름을 경외하는 것이 지혜라고 나와 있습니다. Эндээс харах юм бол эзний нэрээс эмээх нь саруул ухаан билээ. 이 잠언에도 강조하는 지혜가 바로 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이다라고 분명히 밝히고 있습니다. Сургаалт өгснээр ч гэсэн хэлсэн байдаг тийм. Эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухааны үндэс юм гэж хэлсэн байдаг. 우리가 이 징계가 올 때에 하나님을 경외하는 마음으로 그 징계를 받으라는 것입니다. Ингэж эзнээс одоо шийтгэл ирэх үед бид нар түүнээс эмээх зүрх сэтгэлээр тэр шийтгэлийг хүлээж авах ёстой. 하나님은 사랑하는 자녀들을 그 죄를 깨닫게 하기 위해서 망하지 않도록 죄를 깨닫고 회개하고 돌이키도록 하나님께서 매를 가지고 징계하신다는 거예요. Бурхан өөрийнхөө хайртай хүүгүүд охтыг тэр гэм нүглээсээ эргээсээ гэм нүглээ төлөө гимшээсээ гэсэндээ бүр илүү одоо цаашаа тэр гэм нүгэлтэйгээ зуурсаар яваад битгий сүрчгээсээ гэсэндээ бидэрт ухааруулахын тулд бидэрийг тэр замаас эргүүлэхийн тулд ингэж ташуур авч бидэрийг шийтгэж сахилгажуулдаг. 그래서 우리가 이 징계를 받는 태도에 있어서 가장 기본적으로 하나님을 경외하는 마음으로 하나님이 나를 사랑하셔서 징계하는구나. 그걸 깨달아야 된답니다. Тэр хэрвээ бид нар одоо бурхнаас тийм ташуур ирэх юм бол яаж хүлээж авах ёстой вэ гэхээр би энэ бол одоо бурхнаас ирж байгаа сахилгажуулалт та гэж хүлээж авах ёстой маа. 이 잠언에도 여러 번 강조한 그 말씀이 바로 하나님의 징계를 잘 받을 때에 책망을 잘 받을 때에 지혜가 있다고 했습니다. Сургаалт өгс номон дээр ч гэсэн маш олон удаа давтаж хэлсэн байдаг.
Бурхны тэр зэмлэл, шийтгэл, тахилгажуулалтыг маш зөв ингээд хүлээж авах юм бол тэнд мэрэгэн ухаан оршиж байдаг юм аа гэж хэлсэн байдаг. 내가 어려움을 당하고 어떤 여러 가지 손해를 당하고 그럴 때에 그 우연히 온 게 아니라 하나님이 나를 징계하시는구나. 내가 여기서 회개하고 돌이켜서 하나님을 순종해야 되겠다. 그렇게 받으라는 것입니다. Бид нарт ямар нэгэн зовлон бэрхшээл тохиолдох ч юм уу эсвэл хүн хэцүү байдалд орох юм бол бид нар яаж хүлээж авах ёстой вэ гэхээр би одоо гимших ёстой юм байна. Бурхан намайг сахилгажуулж байгаа юм байна гэж ингэж хүлээж аваад тэгээд гимшээд тэр одоо зохисгүй замаар явж исэн бол зөв зам 자, руугаа эргэх хэрэгтэй. 그래서 우리가 이 징계가 올 때에 하나님이 나를 왜 징계하시는가? 그걸 깨닫고 자기 죄를 깨닫고 돌이키고 이제부터 내가 하나님을 순종하겠습니다. 이제부터 내가 하나님 말씀대로 살겠습니다. 이렇게 하라는 것입니다. Бурханы сахилгажуулалт зэмжил ирэх үед яагаад бурхан намайг ингэх болов? Яагаад сахилгажуулах болов гэдгийг эргцүүлэн бодож тэгээд өөрийнхөө гэм нүглийг ойлгож ухаарад дахиж одоо ингэж амьдрахгүй одоо энэ замаасаа эргэж зөв замаар амьдрах болно гэж дуулууртай амьдрах болно гэж шийдвэр гаргах гэсэн. 자, 10절부터 12절까지는 한번 읽어보세요. 10절부터 12절까지. Араас 12 дугаар эшлэгийг уншъя. Нуруутын гэрт бузар эрдэнэс тараагдсан татуу хэмжүүр байсаруу. Нуруу жимзүүр залт дэнсийг би зөвтгөн гэж юу. Хотын баячууд нь хүчирхийлэлээр дүүрэн оршин суугчид нь худлаа ярьдаг тэдний аманд худал хэл байдаг. 자, 이 10절부터 12절은 이스라엘 백성들이 사회적으로 이 범하는 죄악들을 구체적으로 하나님이 지적하시고 책망하시는 것입니다. 10-аас 12 дугаар эшлэлээр болохоор бурхан одоо тэр Израилийн нийгэмд оршиж байсан тэр бузар муу зүйлсийг эзэн их тодорхой өгүүлсэн, зэмлсэн байна. 그들이 왜 하나님의 징계를 받는지 그 징계받는 그 죄에 대해서 하나님이 이렇게 지적해 주시는 겁니다. Бурхан тэд нар яагаад одоо бурханы тэр зэмлэл шийтгэлийг хүртэх болвоо? Тэр бурханы зэмлж байгаа, шийтгэж байгаа тэр шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг энд өгүүлсэн байна. 불의한 재물이 있다는 것입니다. 하나님의 Энд 백성들이 불의한 재물이 있다는 거예요. 10 дугаар эшлэлээс харах юм бол тэдний гэрт одоо бузар эрдэнэс байдгаа гэсэн байна. 이 불의한 재물 때문에 하나님이 징계하신다는 거예요. Энэ бузар эрдэнэсийн төлөө бурхан тэднийг шийтгэж байгаа юм аа. 예. 그 다음에 11절. 내가 만일 부정한 저울을 썼거나 이 부정한 저울 때문에 거짓된 저울줄을 사용해서 재물을 모았기 때문에 하나님이 징계하신다는 거예요. Дараагийн болохоор 11 дэх эшлэлээр буруу жинзүүр залт дэнс гэсэн байна. Тэр энэ буруу жинзүүр залт дэнсийг ашиглан ёс бусаар хүлжиж баяжсанныхын төлөө бурхан биднийг зэмлэж шийтгэж байна гэсэн. 이 세상 사람들은 이 불의한 방법으로 재물을 많이 모읍니다. Энэ дэлхийн хүмүүс ийм одоо ёс бус, өдрө бус аргаар ээж баялаг их хураадаг. 그러나 이제 하나님의 백성들은 이런 불의에서 이제는 벗어나서 정직한 방법으로 정당하게 하나님의 말씀대로 정직하게 이렇게 재물을 모으라는 것입니다. Харин бурхны ард түмэн бол ийм ёс бус залмихээс ангижирч зөв шудрах замаар эд баялагийг хурааж амьдрах ёстой. 여러분
시장에 한번 가보십시오. 예수 믿는 사람이 많이 있습니다. 그런데 그들이 불의한 방법으로 재물을 모으고 있지 않습니까? Нэг одоо дэлгүүр юм уу зах зээлийн газруудаар яваад үзэх юм бол тэндний донд мэдээж итгэж хүмүүс зөндөл байгаа тийм үү. Гэхдээ одоо тэр хүмүүс ингэж буруу жиндүүр пластикийн ашиглан тэр бусаар шудраг бусаар их байлыг тулж болно гэж юу. 이 부정한 저울, 이 거짓된 저울을 가지고 사람들을 속여서 재물을 모으는 거. 이거 아주 하나님이 아주 이게 진노하시는 거예요. Ингэж буруу жинлүүрээр жинлээж залчин аргаар бусдыг нэг хуурч мэгэх нь бол Бурхны маш жигшдэг зүйл юм аа. 여러분 잠언을 우리가 공부했지요. 잠언. Тэр сургаалт өгс номоос бас суралцсан байгаа. 여러분 잠언을 하루에 한 장씩 읽으십니까? Та нар өдөрт нэг бүлгийг уншиж байна уу? Сургаалт өгс номоос. 잠언은 31장까지 기록되어서 한 달 분량으로 이렇게 기록되어 있어. 매일 그 날짜에 맞춰서 잠언을 읽으시기 바랍니다. Сургаалт өгс ном болохоор 31 бүлэгтэй тий. Өөрөөр хэлбэл одоо яг нэг сарын унших хэмжээ гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн яг тэр хуваарийн дагуу өдөрт нэг бүлгийг сарда нэг удаа биднэр нь уншиж байгаарай. 12절도 읽어보세요. 10 удаа уншдаг түүшээ. Хотын баячууд нь хүчирхийлэлээр дүүрэн оршин суугчид нь худлаа ярьдаг. Тэдний аманд худал хэлдэг. 또 그 부자들은 강포가 가득하였고 그 주민들은 거짓을 말하니 그 혀가 입에서 거짓되도다. 이렇게 지금 하나님이 책망하고 있습니다. Тэгээд баячууд нь болохоор хүчирхийлэлээр дүүрэн оршин суугчдын ам хөдөлთა хурамгаар дүүрэндэг гэж хэлсэн байна. 부자들은 자신의 그런 그 어떤 힘을 가지고 가난한 자, 약한 자들을 압제해서 이렇게 탈취하고 또 그 주민들은 거짓말을 해서 다른 사람을 속여서 돈을 번다는 거예요. Яг хотын баячууд нь болохоор өөрсдөө их мэдээд одоо хүч чадлаараа тэр сол дорой хүмүүс ядуу жидүү хүмүүсийг дээрлэж, дарлаж, мөлжиж байдаг бол тэр хотын оршин суугчид нь ч гэсэн ерөөсөө авах байхгүй дандаа худлаа яаж аманд нь худал хурамгаас өөр зүйл мэддэггүй. Тэгээд бусдад худлаа ярьж хуурам хэлж байдаг гэж. 이 사람들이 불신자가 아니고 하나님의 백성들이라는 것입니다. Гэтэ энэ хүмүүс болохоор одоо итгэгч биш хүмүүс биш юм. Тэгэл бүгдээрээ бурханд итгэдэг хүмүүс байна. 자, 13절 또 읽어보세요. 13 давшсан гэж. Тиймээс би чамайг өвчлүүлнэ, захиж унгаана. Нүглийн чин төлөө чамайг би хоосруулнаа. 자, 그러므로 했습니다. 그러므로 이와 같은 이스라엘 백성들이 죄 때문에 나도 너를 쳐서 병들게 하였다. 내 죄로 말미암아 너를 황폐하게 하셨다. 이렇게 하나님이 말씀하고 계신 거예요. За тиймээс гэсэн байна тий. Энэ тиймээс гэдэг нь одоо энэ уртлынхаа одоо хэсэгтэй хадж байна гэсэн. Ингэж хэрвээ та нар яс бусыг үлдэж амьдрах юм бол би та нарыг өвчин тусган тасаж унгаан нүглийг чиндэлж чамайг хоосруулах болно. 우리가 병도 하나님의 하나의 징계라고 볼 수가 있고요. 병도 여러 가지 종류가 있지만 하나님이 징계로 오는 병이 있습니다. Өвчин эмгэг байна тийм ээ. Тэгэхээр өвчин эмгэгч гэсэн дотроо олон төр байдаг. Тэгээд зарим өвчин болохоор бурхны энэ физик дэмжиж байх нь
бас болдог. 몸이 약해서 뭐 오는 질병도 있지만 또는 하나님의 징계로 말미암아 오는 질병이 있다는 것을 깨닫고 병이 왔을 때 이거 하나님의 징계구나. 자기 죄를 회개하고 그 죄를 버리라는 것입니다. Угаасаа одоо бие махбод нь одоо цол дороогоос одоо тусдаг өвчин гэж байна. Тэрнээс гадна бас өөрийнхөө хийсэн гэм нүглийн удмаас одоо Бурхны шийтгэлийг бүртэж өвдөх бол бас байдаг. Тэгээд ийм тохиолдолд бол өөрийнхөө тэр үлдсэн гэм нүглийн төлөө Бурхнаас өөрчлөлтөж одоо гэмш ёстой. Тэгээд эднээд одоо гэмшиж байгаа ч намайг итгэж өгөөч гэж явах хэрэгтэй. 그리고 죄로 말미암아 황폐하게 된다는 거예요. 황폐하게 된다는 것은 결국은 없어지는 거지요. 없어지는 Бас 것입니다. 사라지는 것이죠. бас 못 쓰게 된다는 거예요. нүглийн чинь төлөө чамайг би хоосруулнаа гэсэн байна. Хоосруулна гэдэг бол юу ч гүй болгоно гэсэн үг шүү дээ. Хураасан, хоримтлуулсан хамаг юм чинь би үгүй хийх болно гэсэн үг. 황폐하게 된다는 건 이게 못 쓰게 되는 거예요. 있어도 그걸 사용하지 못하는 거예요. 헛된 데로 나가버리는 겁니다. Хоосруулнаа гэдэг. Тэгээ хоосруулнаа гэдэг нь одоо юу ч гүй хоосон болно гэхээс гадна бас юмтай байсан ч гэсэн тэр юмс нь одоо ямар ч ашиггүй авах юмгүй нэгсэндээ юу ч биш болсон гэсэн үг. Юм нь байсан ч гэсэн тэрийг одоо ашиглах ямар ч боломжгүй болно гэсэн үг. 14절 읽어보세요. 14절. 14 Эдсэн ч чи цадаж гэдэс чинь болсон. Холдуулсан ч чи юг ч үл аварна. Аварсан ч би илдэнд өгөх болно. 음식을 먹어도 배부르지 못하고 그리고 음식이 헛되다는 것입니다. Эдсэн ч чи цаднаа гэж байна тий. Тэр одоо эдсэн ч гэдэг чинь идэх юм нь байгаад байгаа зү. Идэх хоол нь байсан ч гэсэн чадахгүй өөрөөр хэлбэл чамд тэр одоо татгалан байдлыг тий өгч чамд хоол хүнс болж чадахгүй гэсэн. 배부르지 못하니까 속이 빌 것이라고 합니다. Нэгэнт чадахгүй байгаа юм чинь гэдэс чинь үргэлж өлөн хоосон байх болно. 우리가 음식을 먹어서 우리가 힘을 얻고 또 만족을 얻어서 우리 몸을 이렇게 생명을 이렇게 건강하게 지켜나가는데 아무리 좋은 음식을 먹어도 몸에 이렇게 유익이 되지 못하고 마치 참 속이 빈 것처럼 이렇게 헛되게 된다는 것입니다. Тэр уг нь бол бид нарын эдгэн хоол хүнс бидэнд шимт хижээл одоод энд маань шингэж боловсроод тэгээд тэндээс бид нар эрч хүч энерги авч тэгээд эрүүл сарвал хүчтэй чадaltaй амьдардаг шүү дээ. Гэтэл энэ тохиолдолд болохоор хичнээн одоо амттай тансаг хоолунд идэж уулаач гэсэн тэр нь ерөөсөө энэ бие махбод маань шимт хижээлж болохгүй шингэж боловсруулахгүй тэгэл гидсэн үргэлж тийм өсвөлэн явахна гэсэн байна. 잠언 말씀에 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득에 이 좋은 음식을 먹는 것보다 낫다고 했습니다. 네? 적은 소득을 의로운 적은 소득을 가지고 사는 것이 불의한 방법으로 많은 소득을 가지고 사는 것보다 낫다고 했어요. Сургаалт өгс ном дээр хэлэхдээ багахан хэрнээ шудраг одоо ашигтай байх нь шудраг бусаар олсон их олдсноос илүү тустай юм гэсэн. Одоо зөв шудраг замаар олж авсан багахан ашиг нь олсон шудраг бусаар
олж авсан их ашгаас хавьгүй тустай юм аа. 이 재물을 많이 감추어둬도 많이 쌓아놓고 감추어둬도 그걸 보존되지 못한다는 것입니다. Тэгээд хичнээн их одоо эд хөрөнгө хогшил дураасан байлаа ч гэсэн бидэрт тустай байж чаддгүй маа. 그 원수들에게 다 빼앗긴다는 거예요. Тэгээд бүгдийг нь тэр дайснууд хулгайч онцлоод аваад оддог. 뭐 하나님의 강도를 보내가지고 도둑을 보내서 그 감추어둔 재물을 다 뺏어가게 할 수도 있습니다. Нэг бодлын одоо бурхан тийм ээ тэр хулгайч дээрэмчдийг явуулаад бидний тэр нууцсан байсан тэр эд баялагийг хулгайдуулж болох юм. 사기꾼한테 속아서 그 재물이 다 없어질 수도 있는 것이에요. Ашиглал одоо залхай дойвэрчдэд тойрдуулаад нөгөө хураасан юмаа бүгдийг заллуулчих булгаалгачих болох юм. 사고로 인해서 그 재물이 다 없어질 수 있다는 것입니다. Эсвэл ямар нэгэн одоо осол гамшигаас болоод нөгөө хураасан эд баялаг маань байхгүй 이와 같이 болно. 죄로 인해서 만족한 생활을 할 수가 없는 거예요. Тэр энэ мэтчлэн одоо бид нар өөрсдөө гим нүглээс болоод сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн өндөрч чадахгүй хүрдэг байна. 15절을 읽어보세요. За цааш нь 15 дугаар шүү дээ. Тариалсан чи үл хураа, чидүүн шахсан ч тосоор нь бие эс таслана. Усан үзмийг шахсан ч дарсыг нь чи үл уунаа. 이것도 이스라엘 그 죄 때문에 하나님이 징계하는 방법입니다. Энэ ч гэсэн Израилийн гим нүглийн улмаас бурхны өгч байгаа сахилгажуулалт шийтгэлийн нэг хэсэг байна. 씨를 아무리 많이 뿌려도 그 추수하지 못하게 하신다는 거예요. Хичнээн ихийг тариалсан ч гэсэн чи ураад чадахгүй, ураад авч чадахгүй. 또 감람 열매를 아무리 추수를 많이 해도 그 기름을 사용하지 못한다는 거예요. Бас чидүүн нэг хичнээн их шахсан ч гэсэн тэр тосыг нь чи ашиглаж чадахгүй. 이 감람 기름을 많이 이게 소득을 얻어도 몸에 바르지 못한다. 이건 자기가 사용할 수 없다는 것입니다. Чидүүн шахсан ч тосоор нь биеэс таслана гэж байна. Чидүүн гэдэг маань олив гэсэн үг тийм. Одоо оливын тос чи хичнээн шахаж гаргаад хичнээн их тос авч чадсан ч гэсэн тэр нь чамд олдохгүй. Чи одоо тэргээр биеэ тусалж чадахгүй төрнэ. 아무리 많이 수확해서 포도주 술을 많이 이렇게 얻어도 그걸 마시지 못하게 하신다는 거예요. Бас хичнээн их усан үзэм шахаж дарс хийлээч гэсэн чи түүнийг ууж чадахгүй. 이와 같이 이스라엘 백성들이 그 범죄로 말미암아 하나님이 그 징벌하시는 방법들을 보여주는 내용입니다. Энэ мэдчлэн Израилийн ард түмний тэр гим нүглийн төлөө бурхан яаж одоо шийдэх вэ? Яаж тэдгээр сахилгажуулах вэ гэдгийг олон янзаар өгүүлсэн байна. 그러니까 우리는 이 불의한 방법으로 많은 재물을 얻으려고 욕심을 부리면 그것 때문에 결국은 하나님 앞에 징계가 온다는 것입니다. Тэр хэрвээ бид нэр одоо энэ шудраг бус аргаар өөртөө олц ашиг олж эд баялаг хураахыг оролдох юм бол бурхан энэ мэдчлэн янз бүрийн арга замаар биднэрт сахилгажуулалтыг өгч шийдэгдэг байх нэ. 16절을 읽어보세요. 16. Та нар Омригийн тогтоолууд ба Ахабын гэрийн бүх үйлсийг сахиж тэдний зөвлөгөөгөөр алхдаг тул би та нарыг сүйрүүлж оршин суугчдыг чинь элэг дог болгоно.
Юуны ард түмний зэмлэлийг та нар үүрэг болно. 16절은 이스라엘 백성들이 징계받는 그 죄가 또 무엇인지를 또 보여주는 것입니다. Наран зургаар ишлэлч гэсэн Израилийн ард түмний дээр одоо ямар зэмлэл, ямар шийтгэл ирэх вэ гэдэг талаар зөвлөсөн байна. 예, 바로 오므리의 율례와 아합 집의 모든 예법을 지키고 그들의 전통을 따르기 때문에 이것 때문에 하나님이 징계하신다는 거예요. Та нар Омригийн тогтоолууд ба Ахабын гэрийн бүх үйлсийг сахиж тэдний зөвлгөөгөөр алхдаг учраас би та нарыг ингэж шийдэх болно. 오므리와 아합 집의 모든 예법과 그 전통은 우상 숭배입니다. 우상 숭배하는 그 전통을 따르다가 하나님의 징계를 받는다는 거예요. Энэ Омригийн тогтоолууд Ахабын гэрийн бүх үйлс тэдний зөвлөгөө гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр ерөөсөө шүтэн шүтэх явдал юм. Тэгээд тэд нэр Омри, Ахаб гэх мэт эдгээр хүмүүс ч гэсэн тэр шүтэн шүтснээсээ болоод Бурхны шийтгэлийг хүлээсэн. Одоо энэ удаад ч гэсэн та нар тэгж шүтэн шүтэх юм бол шүтэн шүтэж байгаа учраас та нарыг би шийтгэж байгаамаа. 오므리는 아합의 부친이죠. 그리고 아합은 오므리의 아들입니다. Омрийн болохоор Ахабын эцэг нь Ахаб болохоор Омригийн хүү байгаа. 오므리의 전통을 따라서 그 아들 아합이 우상 숭배를 더 심하게 했습니다. Омри эцэг Омригийнхоо араас яг залхамжлаад Ахаб эцгээсээ ч илүү одоо ихээр шүтээ шүтсэн байгаа. 그리고 아합의 전통을 따라서 그 북이스라엘 그 왕들은 전부 다 아합의 이 우상 숭배의 전통을 따라서 행하다가 결국은 그 나라가 망했습니다. Цаашлах юм бол Ахабын гэрийн бүх үлсийг тагснараа хойд Израильчууд тэр чигтээ одоо Ахаб тэр одоо шүтжсэн шүтээнүүдийг дагаж шүтээнүүдэд үйлчилж амьдэрсэн. Тэгснээрээ хойд Израиль гэдэг улс бүрэн үхэж сүрсэн байгаа. 우리는 아브라함과 다윗의 전통을 따라야 됩니다. Бид нар бол Авраам болон Давидын үлсийг цахиж дагах ёстой. 오직 하나님만 섬기고 하나님의 Зөвхөн 말씀을 순종하는 거예요. тэр Авраам болон Давидын үлс гэдэг нь юу вэ гэхээр зөвхөн Бурханд үйлчилж, зөвхөн Бурханд дуулууртай байх явдал юм. 이와 같이 우상 숭배의 전통을 따르다가 이스라엘이 황폐하게 되고 그 주민들은 사람들의 조롱거리가 되고 그 백성들은 멸시와 천대를 당한다는 것입니다. Хэрвээ одоо Израильчууд ингэж тэдний одоо тэр шүтээн шүтдэг тэр уламжлалыг тэр үлсийг нь дагаж тэдний зөвлгөөгөөр алхах юм бол Бурхан тэднийг сүрүүлж орсон суугчдыг нь бусдын нэлэг доо болгоно гэсэн. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 미가서를 공부할 수 있도록 저희들을 은혜 가운데 불러주신 것 감사합니다. Харин Бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн Мика номыг суралцах боломж өгсөнд баярлалаа. 하나님께서 우리에게 요구하시는 것, 하나님이 기쁘게 우리한테 요구하시는 것, 그것을 우리가 잘 깨달아서 하나님의 기뻐하는 뜻대로 우리가 하나님의 일을 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан таны биднээс шаарддаг зүйл, Бурхан таны таалдаг зүйлсийг бид нар сайтар ойлгож, таны тэр тааламжид хүслийн дагуу амьдрахад та тусалж өгөөрэй. 그래서 하나님께서 내가 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라 내 뜻을 다 이루게 하신다고 했습니다. Бурхан та Давидын тухай хэлэхдээ миний сэтгэлд нийцсэн хүн гэж хэлсэн. 이와 같이 하나님이
마음에 합한 종들이 되어서 이 시대에 하나님의 뜻을 다 이루어 드릴 수 있는 이런 충성된 종들이 되게 해 주시옵소서. Давидтай адилхан Бурхан таны сэтгэлд нийцсэн хүмүүс болж энэ цаг үед Бурхан таны хүслийг бүгдийг нь биелүүлж чадах таны ажилчид болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. Амен. 자, 이 시간은 미가서 7장입니다. 미가서 7장. Мика 7 дугаар бүлэг. 미가서 이제 7장은 마지막 장이죠. 미가 7장. 7 дугаар бүлэг бол Мика номын хамгийн сүүлчийн бүлэг байгаа. 미가서 7장은 선지자 미가의 탄식과 기도와 찬양을 기록한 말씀입니다. Энэ 7 дугаар бүлэг болохоор иш үзүүлэгч Микагийн гашуудал залбирал магтааллыг агуулсан бүлэг байгаа. 선지자 미가의 참 이 탄식하는 내용이 뭔지 우리가 공부하고 또 그런 가운데서도 하나님께 기도하는 것과 또 하나님의 구원을 찬양하는 그러한 우리가 말씀을 공부하게 됩니다. Өөрөлдвөл энэ 7 дугаар бүлгээс бид нар иш үзүүлэгч Мика юуны төлөө ингэж уу гашуу болсон юм бэ? Бас тэр уу гашуу донд байхдаа хэрхэн залбирсан юм бэ? Бас Бурхны авралыг хэрхэн магтан дуулсан юм бэ гэдэг талаар үзгэлнэ. 자, 대지를 말씀드릴게요. За юу тэр хэсгүүд нь яаж хуваагдж байгааг хэллээ шүү гээ. 첫 번째 대지. Нэгдүгээр хэсэг нь 의인이 끊어지고 세상이 악해진다는 말씀입니다. итгэмжит хүн устж 의인이 끊어지고 세상이 악해진다. газар дэлхий ёрын муу болно. 예, 미가 선지자의 시대가 참 의인이 끊어지고 세상에 악해지는 것을 참 탄식하는 내용이죠. За тэгэхээр энэ эхний хэсэгт болохоор иш үзүүлэгч Мика итгэмжит хүмүүс бүгдээрээ одоо устж үгүй болоод энэ дэлхий ертөнд тэржигтэй бузар муугар дүүрсэн байгаагийн төлөө уй гашуу болсон. 1절로 6절까지입니다. Энэ хэсэг болохоор 1-6 дугаар ишлэл хүртэл байна. 또 두 번째 대지. За 2 дугаар хэсэг нь 환난 중에서도 여호와를 바라보는 자는 소망이 있다는 것입니다. завлан гамшиг дунд ч гэсэн 여호와를 바라보는 자. 그렇지. 환난 중에서도 여호와를 바라보는 자는 소망이 있다는 거예요. завлан гамшиг дунд ч гэсэн эзнийг ширтэн харагч нь найдвартай. 7절로 13절입니다. 7-аас 13. 세 번째 대지. 3 дахь хэсэг. 택한 백성의 구원과 원수의 멸망에 대해서 기록하고 있습니다. За энэ хэсэгт болохоор сонгогдсон ард түмний аврал болон дайснуудын сүрлийн тухай өгүүлсэн байна. 14절부터 17절이에요. 14-өөс 17. 이 택한 백성들은 반드시 환난 가운데서 이 참 하나님이 구원해 주시고 또 원수들은 대적자들은 반드시 망한다는 그런 내용입니다. Сонгогдсон ард түмнийг бол Бурхан ямар ч одоо нөхцөл байдал дундаас заавал аварч өгдөг. Харин Бурханыг эсэргүүцэгчид болон дайснуудыг Бурхан заавал устгаж үгүй хийдгээ гэдэг тухай өгсөн байна. 네 번째 대지.
4-р хэсэг нь 긍휼히 여겨주시는 하나님, 긍휼히 여겨주시는 하나님을 찬양하고 있습니다. нэгүслээ өрөвдөн инэрэгч бурхан. 하나님은 택한 백성을 불쌍히 여기셔서 구원해 주시는 그 하나님을 찬양하고 있다는 거예요. Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг өрөвдөн инэрч тэгээд тэднийг гэмнүглээс нь аврах болно. Тэгэхээр түүнийхэн төлөө Бурханыг магтаж байгаа тухай агуулга байна. 18절부터 20절입니다. 18-аас 20-р ишлэл хүртэл. 자, 첫 번째 대지, 의인이 끊어지고 세상이 악해진다는 내용입니다. За нэгдүгээр хэсгээс нь эхлээд явъя. Нэгдүгээр хэсэг нь болохоор итгэмжит хүмүүс устж дэлхийн ертөнц бузар муу, ёрын муу болно. 1절 한번 읽어보세요. Нэгдүгээр ишлэл. Халаг би чинь идчих усан үзмээ хонгорцоггүй, эрэлхийлэх эхний ургацын инжиргүй, жимс түүхчэд усан үзм хураагчдтай адил болвоо. 이 미가 선지자의 첫 번째 탄식이 뭐예요? 재앙이로다 하고 탄식하고 있습니다. 재앙이로다. За Мика шүзүүлэгч хамгийн ихний одоо уй гашуу буюу одоо халаглал нь болохоор энд гарч байна. Халаг гэж дуу алдсан байна. 여름 과일을 딴 후와 포도를 거둔 후 같아서 먹을 포도송이가 없으며 내 마음에 사모하는 처음 익은 무화과가 없도다. Жимс түүгчид усан үзм хураагчдтай адилхан идэх усан үзмийн хонгорцоггүй эрэлхийлэх эхний ургацын инжиргүй болчихжээ. 여기 먹을 포도송이가 없으며 처음 익은 무화과가 없다는 것은 바로 의인이 없다는 그런 비유입니다. За энд гарч байгаа идэх усан үзмийн хонгорцог эхний ургацын инжир гэдэг нь болохоор итгэмжит хүмүүсийг зөөрлөж хэлсэн үг байна. 여름 과일을 다 수확하고 나서 뭐 과일이 있겠습니까? 또 포도를 다 거둔 다음에 뭐 포도송이가 있습니까? 없습니다. 이와 같이 의인이 없다는 것이에요. Хэрэг одоо жимс түүгчид тэр хамаг жимсийг түүчих юм бол усан үзм хураагчид усан үзмийг хураачих юм бол цаана одоо үлдэх юмгүй, идэх жимсгүй, идэх усан үзмийн хонгорцоггүй, эхний ургацын инжиргүй хоцорно гэсэн үг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан итгэмжит хүмүүс энэ газар дэлхийгээс устж үгүй болчихжээ. 내 마음에 사모하는 처음 익은 무화과가 없도다 하고 탄식하고 있습니다. Эрэлхийлж хайх эхний ургацын инжирчгүй хоцорсон байна. 여러분 하나님께 정말 하나님이 기쁘게 받으시는 그런 의인들이 없다는 거예요. Үнэхээр бурханд тааламжтай, бурхны таалдаг тийм итгэмжтэй хүмүүс байхгүй болжээ. 첫 열매는 하나님의 것입니다. Энд эхний ургацын инжир гэж хэлсэн байгаа тийм. Эхний ургац гэдэг бол ер нь ургацын одоо эхний тэр дээж бол бурхных тийм үү. 마치 첫 열매처럼 정말 하나님을 기쁘시게 하는 하나님께 드리는 헌신하는 그런 의인들이 없다는 거예요. Яг л тэр эхний ургац шиг тэр ургацын дээж шиг бурхныг баясгадаг, бурхны зүр сэтгэлд таалагддаг тийм итгэмжтэй хүмүүс байхгүй болсон байна. 참 우리가 이것도 오늘날 이 시대를 보여주는 그러한 말씀입니다. 이 시대를 보여주고 있습니다. Тэрнийг ясандаа энэ үг бол өнөөдрийн энэ цаг үеийг ч гэсэн бидэнд харуулж байгаа, илэрхийлж байгаа үг гэж хэлж болно. 그 2절 한번 읽어봐요. За 2-р эшлэл. Итгэмжит хүн энэ газраас устжээ. Чигт шударга нь хүмүүсийн дундаас үгүй болжээ. Цус урсгах гэж эд бүгд бүгэн хүлээн
бие биеэ тэд тороор агнана. 또한 그 시대에 경건한 자가 세상에서 끊어졌고 정직한 자가 사람들 가운데 없도다 하고 탄식하고 있습니다. За мөн итгэмжит хүн энэ газар дэлхийгээр газраас устж чигт шудраг хүмүүс ч гэсэн байхгүй болжээ гэж халгалсан байна. 이 미가 선지자는 그 시편 12편을 다윗이 고백한 시편 12편을 인용해서 그 시대에 타락하고 부패한 그 시대를 이렇게 탄식하고 있는 것입니다. Энд болохоор Мика иш үзүүлэгч маань дуулал 12 дугаар бүлгээс иш татаж тухайн цаг үеийн одоо ямар их ялзарсан, завхарсан байсан бэ гэдгийг илэрхийлж бичсэн байна. 시편 12편 12편을 한번 찾아보시기 바랍니다. Дуулал 시편 12 дугаар 12편. бүлгийг 네, 한번 한번 읽어보세요. 시편 12편. 전체예요. 1절부터 그러니까 전체를 네, 전체를 읽어요. 읽어요. 얼마 안 되니까 12 дугаар бүлгийг дуулал 12 дугаар бүлгийг уншия. 네, 같이 한번 읽어봅시다. 전체적으로 시작. 같이. За хамтдаа уншаа гэж шүү. Дуулал 12 дугаар бүлэг. Туслаач эзэн итгэмжит хүмүүн үгүй болжээ. Итгэлт хүмүүс хүний хөвгүүдийн дунд алга болжээ. Тэд бие биедээ худал хэлж, зусардагч уруулаараа хоёр санаа гарган ярьдаг. Бүх зусардагч уруулыг сайрхан яригч хэлийг эзэн та таслах болтугай. Тэд бид хэлээрээ ялна, уруул маань хэн биднийг захирах юм гэжээ. Эзэн сул доройн дарлагдал гачигдагсдын ёолох дуунаас болж би босож хүссэн аюулгүй газарт нь түүнийг тавина гэдэг. Шавар хайлуурт тунгаагдаж долоод тунгаасан мөнгө мэт эзний амлалт цэвэр юм. Эзэн та тэд нарыг хамгаална. Эдүгээ үеийнхнээс та тэд нарыг мөнхөд хадгалнаа. Авилгагүй этгээдүүд хүмүүсийн дунд өргөмжлөгдөхөд олиггүй хүмүүс эргэн тойронд нь явдаг. 다윗 시대에도 다윗이 그 시대에 경건한 자가 끊어지고 충실한 자들이 인생 중에서 사라진다고 했어요. 없어진다고 했습니다. 그걸 탄식한 겁니다. Давидын цаг үед ч гэсэн мөн адилхан итгэмжтэй хүмүүс, итгэлт хүмүүс, зөв шудраг, бурханлаг сүсгтэй хүмүүс бас үгүй болж байхгүй болж ховордож байсан байна. Тэгээд үүний төлөө Давид ч гэсэн гашуудаж халгалсан байна. 어떻습니까, 여러분? 여러분이 살고 있는 이 시대가 이 하나님 말씀과 같지 않습니까? Та нарын одоо бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе ч гэсэн яг энэ эзний үгэнд хэлсэнтэй адилхан байгаа биш үү? 한때 잘 믿던 이 경건한 그런 사람들이 미혹을 받아서 다 타락하고 부패해서 이렇게 하나님을 떠나게 되고 참 Нэгэн үе маш одоо шууд юу итгэмжтэй байсан, итгэл сайтай байсан хүмүүс бурхнаас салж уруу татагдаж тэгээд эзний үгэнд дуулуургүй хүмүүс болж хувирсан байна. 이 세상이 가면 갈수록 점점 이 경건한 자가 끊어지고 이 충실한 자들이 이렇게 이 세상에서 없어지는 것 같아요. Энэ одоо дэлхийн түүх энэ цаг хугацаа урсаж өнгөрөх тусам яг ийм итгэмжтэй, итгэлтэй, сүсгтэй хүмүүс ер нь энэ дэлхийгээс үгүй болж цөөрч байгаа юм шиг санагддаг. 미가 선지자가 이 다윗이 시대에 고백한 이 시편을 인용해서 자신이 살고 있는 그 시대에 부패하고 타락한 것을 이렇게 증거하고 있습니다. Иш үзүүлэгч Микач гэсэн
Энэ дуулал 12 дугаар бүлэг байгаа Давидын энэ дууллаас бас иш татаад Микагийн өөрийнх нь амьдарч байсан тэр цаг үед ч гэсэн ийм итгэлтэй, итгэмжит хүмүүс, шударга хүмүүс үгүй болж байна гэдгийг одоо илэрхийлж ингэж халагласан байна. 아브라함 시대에도 소돔 고모라가 멸망을 당했는데 의인 10명이 없어서 의인 10명이 없어서 소돔 고모라가 멸망을 당했습니다. Авраамийн үед ч гэсэн Содом Гомора гэдэг хоёр хот устсан байгаа тийм ээ. Тэгэд яагаад устсан бэ гэхэд эцсийн эцэстүүд тэр хотод одоо зөвхт 10 хүн байгаагүй болоод 10хан зөвхт хүн байсан бол тэр хоёр хот устдахгүй байж болох байсан. Гэтэл зөвхт 10 хүн олдоогүй учраас тэр хоёр хот сүрсэн. 에레미야 5장 1절을 보면 정의를 행하며 진리를 구하는 자 한 사람을 찾지 못해서 예루살렘이 멸망했다는 것입니다. Мөн Иремья 5 дугаар бүлгийн 1-р ишлэгийг харах юм бол тэгээ Иерусалимын гудамжаар нааш цааш хэрэн яваад сайн харж ажиглаа. Шударгыг үлддэг, үннийг гэрлэлдэг ганц хүнийг ч олоотхоо гэсэн. Хэрэв олох юм бол бид нар хотыг өршөөнө гэсэн. Гэтэл ганц тийм шударга хүн үннийг гэрлэлдэг тэр ганц хүн олдоогүйгээс болоод Иерусалим сүрсэн. 여러분 시대마다 하나님이 찾으시는 의인들이 있습니다. 하나님이 찾으시는 사람이 있어요. Тэр тухайн цаг үе болгонд Бурхны хайдаг, ирж хайж байдаг хүн байдаг. Тэр хүн нь бол яг тийм зөв шударга хүнийг л Бурхан хайж байдаг. 이 경건하게 살아가는 그런 의인들, 그런 사람들을 하나님이 찾고 있습니다. Тэгээ Бурханлаг итгэл сүсэгтэй амьдардаг тийм зөвхт хүнийг Бурхан хайж байдаг юм аа. 우리가 미가서 아까 미가서 6장 8절에서도 우리가 하나님이 요구하시는 것을 배웠지요. Түрүүний хичээл дээр бид нар Мика 6 дугаар бүлэг дээр 6 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэл дээр билүү те Бурхан бидраас юу шаарддаг вэ гэдэг талаар үзсэн. 하나님은 누구를 찾습니까? 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 하나님과 함께 이렇게 행하는 사람을 찾고 있는 거예요. Тэр жишээн дээрээс ч гэсэн аваад үзэх юм бол Бурхан ямар хүнийг одоо хайж идэм бэ гэхээр үнэн шударгыг үлддэг, инэрлийг хайрладаг, өөрийн бурхантайгаа даруйханаар алхдаг хүнийг Бурхан хайж идэг бахнэ. 그 에레미야 시대에도 정의를 행하며 진리를 구하는 사람을 하나님이 찾으신다고 했습니다. Тэгээ түрүүн Иремья намаас ч гэсэн харсанчлан үннийг үлдэж шударгыг хайдаг хүнийг Бурхан хайж байна гэсэн. 이 노아 시대에도 그 하나님이 의로운 자, 경건한 자를 하나님이 찾으셨는데 바로 노아를 찾으시고 그 노아와 그 7 식구를 그 심판하는 가운데서도 구원해 주셨습니다. Ноагийн цаг үед ч гэсэн Бурхан зөв шударга хүнийг хайсан. Тэгээд Ноаг олсон байгаа. Тэгээд тэр одоо их үерээр дэлхийн ертөнцийг шийтгэх үедээ Ноаг болон түүний гэр бүлийн 7 хүнийг аварсан байгаа. 참 우리가 창세기 6장을 한번 보겠습니다. 창세기. Эхлэл 6 дугаар бүлгээс харъя. 노아 시대에도 얼마나 세상이 부패하고 타락했습니까? Ноагийн үед ч гэсэн энэ дэлхийн ертөнц ямар амьсгалтайгаар одоо ялдарч бузар муу болсон бэ гэдгийг энд өгүүлсэн байна. 자, 창세기 6장 5절부터 8절까지 한번 읽어보세요. Эхлэл 6-гийн 예.
5-аас 8 хүртэл юм шээ. 5절부터 Эзэн дэлхий дээр хүмүүсийн хорлонт муу нь үлэмж их бас зүрхнийх нь хамаг бодол санархал ямагт муу муухай болсныг хараад өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглав. Эзэн би тэднийг бүтээсэндээ харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс ахуулаад мал адгуус мөлхөгчд жигүүртэн шуудыг ч хүртэл үлдээхгүй гэж хэлв. Харин Ноа эзний мэлмид тааллыг олжээ. 이 노아 시대가 사람의 죄악이 세상에 가득했다고 했습니다. 그의 마음에 생각하는 모든 계획이 항상 악하다고 이렇게 증거하고 있습니다. За Ноагийн үед ч гэсэн хүмүүс ямар болсон байсан бэ гэхээр дэлхий дээр хүмүүсийн хорлонт муу нь үлэмжийг бас зүрхнийх нь хамаг бодол санархал ямагт муу мухай болсон байсан. 그래서 하나님이 형상대로 사람을 창조했는데 그 창조된 그 사람들이 그 부패하고 타락한 그 죄를 하나님이 탄식하고 있다는 거예요. Тэгээ бурхан хүмүүсийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. Гэтэл өөрхөн дүр төрхөөр бүтээгдсэн тэр хүмүүс аимшигтайгаар одоо тэгж ялзарч завхарсан байгааг хараад тэднийг бүтээсэндээ бурхан харамссан гэж. 예. 그러나 노아는 그 시대에 하나님과 동행하는 그런 의로운 사람이 됐다는 것입니다. Харин Ноа болохоор тийм цаг үед амьдарч байсан ч гэсэн эзний мэлмид тааллыг олсон байсан. 그리고 9절 한번 읽어보세요. 9-р эшлэл. Эхлэл 6-гийн 9. Ноагийн удам угсаа юм билээ. Ноа бол зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй агаад бурхантай хамт явдаг хүн байв. 노아는 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행했다고 나옵니다. Ноа бол зөвхт байсан бас үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй бурхантай хамт явдаг байсан. 네. 이와 같이 하나님이 노아 시대에 노아를 기쁘게 받으시고 노아를 통해서 하나님의 복음을 전파하게 했습니다. Тэгэхээр Ноагийн үед ч гэсэн бурхан Ноаг таашааж хүлээж авсан. Тэгээд өөрийнхөө хүслийг Ноагаар дамжуулан үлдсэн. 그러나 이 부패하고 타락한 사람들은 노아를 통해서 전파되는 그 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 거역했습니다. 오히려 조롱했습니다. Харин тэр ялзарч завхарсан үеийнхэн болохоор Ноагийн амаар дамжуулан тунхагласан бурхны үгийг үл ойшоосон. Тэгээ Ноаг элэг доог хийж байсан. 그 노아 시대에 그 하나님의 심판에서 구원받은 사람이 몇 명이죠? Ноагийн үед бурхны тэр шийтгэлээс үлдсэн амьд үлдсэн хүн хэдэн хүн бэ? 구원받은 사람이 몇 사람이에요? Хэдэн хүн аврагдсан бэлээ? 그 노아의 7 식구하고 8 хүн аврагдсан. 또 노아하고 몇 명이에요? 8명이래요. 8명이죠. 그게 이제 베드로전서에 나옵니다. 베드로전서 한번 3장 봅시다. За 8 хүн аврагдсан. Ноа болон түүний гэр бүлийн 7 хүн. За 1-р Петр номон дээр бас энэ тухайлсан байгаа. 베드로전서 3장 20절. 1-р Петр 3-ын 20 дугаар эшлэл. 읽어보세요. Урд Ноагийн өдрүүдэд хүүхч онгоц баригдаж, бурхан төвчж хүлээсээр байх тэр цагт эдгээр сүнснүүд нь дуулуургүй байсан юм аа. Тэрхүү хүүхч онгоцонд цөөн буюу 8 хүн орж усаар дамжин аврагджээ. 자, 그때 구원받은 사람은 겨우 몇 명이에요? 8명이라고 했어요. 8명. За тэр үед аврагдсан хүмүүс нь хэдэн хүн байсан бэ гэхээр дөнгөж одоо 8хан хүн аврагдсан байна. 이 구원받은 사람이 많지 않다는 거예요.
Энэ мэтчлэн харах юм бол ер нь аврагдахсад бол цөөхөн байдаг гэсэн үг. 특별히 하나님의 은혜로 택함 받은 노아와 그 7 식구였습니다. Ноа болон түүний гэр бүлийн энэ нийтдээ 8 хүн бол бурханы онцгой нэгүслийг хүртсэн хүмүүс юм. 베드로 후서 한번 가봅시다. 베드로 후서 2장 베드로 후서 2장 5절. 2-р Петр 2-ын 5-р эшлэлийг сарыг. Эртний дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин итгэл сүсэггүйчүүдийн дэлхий дээр үер буулгахдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноаг наймланган хамгаалсан бол 예, 오직 의를 전파하는 당시에 이 부패하고 타락한 그 시대에 오직 하나님의 의를 전파한 노아와 그 7 식구를 하나님이 보존했다고 했습니다. тэр үеийн тэр итгэл сүсэггүй тэр ялдар завхарсан хүмүүсийн дунд зөвхөн одоо эзний зөвхт байдлыг тунхагладаг байсан Ноаг болон түүний бусад 7 гэр бүлийн хүмүүсийг бурхан аварсан байна. 오늘날에도 교회가 참 많이 있습니다. 교회가 참 많이 있는데 그 많은 교회 가운데 어떤 교회를 하나님이 보존하십니까? Өнөөдөр ч гэсэн бас мөн адилхан бидний эргэн тойронд маш олон чуулган байна тийм үү? Сүм чуулганууд бол маш олон байна. Гэхдээ 바로 하나님, 네. 노아와 같이 그 하나님의 의를 잘 전파하는 그러한 교회를 하나님이 보존해 주시는 거예요. Тэгвэл тэр олон чуулгануудаас ямар чуулганыг нь бурхан эцсийг хүртэл ингэ тогтоон барьж үлдээдэг юм бэ гэхээр яг л Ноа шиг бурханы зөвхт байдлыг тунхагладаг. Хичнээн одоо тийм бузар булаа цаг үе байсан ч тийм нөхцөл байдал донд байсан ч гэсэн эзний зөвхт байдлыг тунхагладаг. Тийм чуулганыг л бурхан эцээ хүртэл тогтоон барьж үлдээдэг юм аа. 예, 이 교회는 하나님이 보호하시고 지켜주셔야 됩니다. Чуулганыг бол ерөөсө бурхан л хамгаалж өгөх ёстой. 사람의 어떤 힘이나 사람의 어떤 능력으로 교회를 지킬 수가 없습니다. Тэрнээс ш одоо хүний ямар нэгэн одоо авиас биелэг хүч чадлаар бол чуулганыг хамгаалж чадахгүй. 바로 노아처럼 그 하나님의 의, 하나님의 진리, 하나님의 의와 그 진리를 바르게 전하는, 증거하는 그런 교회를 하나님이 보존하시고 지켜주신다는 겁니다. Тэгвэл Ноа шиг бурханы тэр үннийг бас бурханы зөвхт байдлыг тунхагладаг тийм чуулганыг бурхан эцээ хүртэл хамгаалж чадгалах болно. 그러니까 우리가 이 하나님의 의, 하나님의 진리를 올바르게 깨달아서 그 진리대로 우리가 하나님의 말씀을 전하고 하나님의 교회를 세워나가야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн адилхан яг Ноа шиг бурханы зөвхт байдал болон бурханы үннийг тунхаглаж тэгээд зөвхөн тунхаглаж зогсохгүй тэр бурханы зөвхт байдал болон бурханы үнний дагуу явдаг сүм чуулган болох ёстой. 네. 자, 그래서 우리가 하나님의 의, 하나님의 진리를 올바로 깨달아서 그 진리를 바르게 전파할 때 하나님은 그 교회를 이 세상에서 보존하시고 지켜주시는 겁니다. Бурханы зөвхт байдал, бурханы үннийг яг зөвөр одоо ойлгож ухаарад түүнийгээ цааш нь бас тунхагладаг тийм чуулганыг бурхан эцээртэл захин хамгаалж өгөх болно. 다시 미가서 7장 2절 말씀을 읽어주시기 바랍니다. За буцаад Мика 7-гийн 2 дугаар эшлэл уншъя.
Итгэмжит хүн энэ газраас устжээ. Чигт шударга нь хүмүүсийн дундаас үгүй болжээ. Цус урсгах гэж эд бүгэн хүлээн. Биед тэд тороор агнанаа. 선지자 미가가 이 탄식하는 내용이죠. 경건한 자가 세상에서 끊어졌고 정직한 자가 사람들 가운데 없어졌도다. Ишэзүүлэгч Мика энд бас мөн халаглан гашуудсан байна тийм ээ. Итгэмжит хүн энэ газраас устсан байна. Чигт шударга хүмүүс ч гэсэн хүмүүсийн дундаас үгүй болсон байна. 그러면서 그 시대에 부패한 타락한 부패한 죄를 지적하고 있습니다. Цааш нь үргэлжлүүлээд тухайн үеийн тэр нөхцөл байдал ямар амьсгтайгаар тэгэж ялцарсан, завхарсан байсныг маш тодорхой цохож хэлсэн байна. 무리가 다 피를 흘린다고. 무리가 다 피를 흘리려고 매복하며 각기 그물로 형제를 잡으려고 했다는 것입니다. Тэр хүмүүс бүгдээрээ цус урсгах гэж отон хүлээдэг. Биеэ тэд тороор агнадаг гэсэн. 이방 사람들이 아니에요. 같은 형제, 같은 형제를 이렇게 붙잡으려고, 해치려고 이렇게 악을 행하고 있다는 것입니다. Хамгийн гол нь эднэр гэж хэлж байгаа, эд бүгд гэж хэлж байгаа энэ хүмүүс нь болохоор харь үндэстнүүд биш, дайсан этгээдүүд биш. Ерөөсөө тэр Израилийн ард түмэн өөрсдөө баггүй юу. Тэгээд тэд нар өөрсдөө бие биенийгээ ингэж цусыг урсгах гэж энэ тэндгүү отон хүлээж идгээ. Ахан дүүсээ тэд тороор агнахаар ингэж бүгэж идгээ гэсэн байна. 물론 교회 안에서도 같은 형제끼리 서로 이렇게 참 악을 행하는 그런 모습들을 하나님이 탄식하시는 겁니다. Өнөөдөр ч гэсэн чуулган дотор итгэгчид бие биений ингэж одоо хорлох тийм ээ биеиндээ одоо бузар мууг үйлдэхийг ингэ санаарахдаг, оролддог байгаа. Тэгээд энэ байдлыг хараад бурхан бас халаглан гашуудж байдаг. 자, 3절 한번 봅시다. 3절. За 3 дугаар ишлэл. Яр мууд хоёр гар нь бэлэн агаад чадмаг, хахуул нь ноёны шаардлага, шүүгчийн шийдвэр. Сэтгэлийн хомхоорлол нь эргэтэн дарахтны шийдвэр, үүгээрээ бүгд сүлжилтэн хэлгэлдэжээ. 계속해서 미가는 그 시대의 부패하고 타락한 죄악상을 이렇게 증거하고 있습니다. За шийдвэрлэгч Мика маань цааш нь үргэлжлүүлээл тэр тухайн үеийнхээ бузар булаа байдлыг ямар их ялзарч завхарсан, хэл хахуулд автсан байсан бэ гэдгийг бас энд өгүүлж халаглан гашуудсан байна. 악을 부지런히 행한다고 말하고 있습니다. Ёр мууд хоёр гар нь бэлэн агаад чадмаг гэсэн байна. 이 손이라는 것은 뭡니까, 여러분? 이 손으로 선한 일을 해야 되는데 오히려 부지런히 두 손을 가지고 악을 행하고 있다는 거예요. Бидний энэ хоёр гар чинь юу илээ дээ? Энэ хоёр гараараа бид нэр сайн үлсийг хийх ёстой шүү дээ. Гэтэл тэдний энэ хоёр гар нь болохоор ёр мууд бэлэн байдаг. Тэгээд бас тэр ёр мууг үлдэхдээ маш чадмаг байдгаа гэж. 이 손이 참 이 손 가지고 사람들이 악을 행하는 손인가, 선을 행하는 손인가? 이게 참 우리가 똑똑히 보고 있잖아요. Энэ хүмүүс одоо энэ хоёр гараараа сайныг үлдэж гин үү, мууг үлдэж гин үү? Энэ гар сайныг үлдэх гар уу, мууг үлдэх гар уу гэдгийг бид нар маш тодорхой харж байгаа. 여러분, 우리 예수님의 손은 어떤 손이었습니까? Бидний эзэн Есүсийн гар л гэхэд ямар гар байсан бэ? 한번 여러분 시간 나는 대로 한번 예수님의 손은 어떤 손이었나? 그 손으로 기도해 주고
그 손으로 병을 고쳐 주었고 그 손으로 백성들을 위로해 주었고 그 손으로 죽은 사람을 살려 주셨고 안진뱅이를 고쳐 주셨고 예수님 손은 참 예? 얼마나 많은 사람들에게 예? 예, 큰 예? 그 유익을 줬습니까? Есүсийн гар бол тийм ээ өвчнийг ангааж исэн, чөтгөрүүдийг зайлуулж исэн, өвчтэй хүмүүс болон бэлгэсэн хүмүүс болон үндсэн хүүхдүүдийг өргөж тэтгэж исэн, хүмүүсийг хооллож исэн, бидэнд бас сургаал зааж исэн, эзний үгийг тунхаглаж, сайн мэдээг тунхаглаж исэн. Тэгээд ингээд харахад Есүсийн тэр гар үнэхээр одоо зөвийг үлдэж, үннийг үлдэхтэй чадмаг бэлэн тийм гар байсан байна. 여러분, 이 손을 가지고 우리가 선을 행할 수도 있고 악을 행할 수도 있는 거예요. 이 손. Тэр бид нар бол ерөөсөө гараараа таныг ч үлдэж болдог бахан, муух ч үлдэж болдог бахан. 우리는 선을 행하는데 이 두 손을 써야 됩니다. 사용해야 돼요. Тэгэхээр бид нар бол энэ хоёр гараа сайныг үлдэхэд ашигладаг байх ёстой. 예수님도 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 내 목숨을 모든 사람의 대속물로 주려 함이라고 했습니다. Есүс хэлэхдээ би энэ дэлхийд үйлчлүүлэхийн тулд ирсэн юм биш ээ. Харин үйлчлэхийн тулд тэгээд бас өөрийнхөө амийг олонний төлөө өргөхийн тулд ирсэн юм аа гэж хэлсэн. 참, 이 섬기는 손이 돼. 다른 사람을 섬기는 손, 다른 사람을 기쁘게 해주는 손. 참, 이 손을 가지고 다른 사람을 부지런히 섬깁시다. Тэр бидний энэ гар бол үйлчлдэг гар. Бусад хүмүүст үйлчлдэг, сайныг үлддэг тийм гар болох ёстой. 또 3절에 보시면 그 지도자와 재판관은 뇌물을 구하며 자, 이 지도자와 재판관들은 뇌물을 모으는데 부지런히 손을 사용한다는 거예요. За бас цааш нь 3 дугаар эшлэгийг харах юм бол гахуул нь ноёны шаардлага шүүгчийн шийдвэрээ гэж. За энэ ноёд болон шүүгч нар болохоор хэл хахуул авахд энэ гараа бас ашигладаг байсан байна. 또 권세자들은 자기 마음의 욕심을 말하며 그들이 서로 결합한다고 했습니다. 재판관들 또 지도자 이런 사람들이 서로 손을 합해서 서로 손을 모으고 이렇게 악을 행한다는 것입니다. За бас сэтгэлийн хомхоорлол нь эргэтэн дарахтны шийдвэр үүгээрээ бүгд сүлжилтэн хэлгэлдэжээ гэсэн байна. Тэгээ эргэтэн дарахтны дотор бол зүрх сэтгэл нөрлөж хомхоо шунаг сувдаг байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үүгээрээ бүгд сүлжилтэн хэлгэлцсэн гэдэг нь ноёд, түшмэд, шүүгчид, эргэтэн дарахтнууд бүгдээрээ одоо яг л одоо ийм мууг үлдэхийн тулд гар гараасаа хөтлөлдсөн тэгээд сүлжилтээд байж байгаа гэсэн үг. 하나님 아버지, 오늘도 미가서를 통해서 참 선지자 미가의 탄식하는 내용을 우리가 보았습니다. Рамны өнөөдөр Мика намар дэмжлэн иш үзүүлэгч Микагийн халаглал гашуудлын талаар бид суралцлаа. 참으로 이 시대가 경건한 자가 끊어지고 이 정직한 자들이 인생 중에 사라지고 있습니다. Тэгэхээр энэ цаг үед ч гэсэн эзэмн итгэмжит хүмүүс болон зөв шударга хүмүүс, итгэлтэй хүмүүс энэ дэлхийгээс үгүй болж байна. 모든 사람들이 자신의 욕심을 채우기 위해서 부지런히 두 손을 가지고 악을 행한다고 했습니다.
бүгд өөрсдийн шунлыг гүзээхийн тулд хоёр гараараа бузар мөг үлдэхтэй бэлэн бас чадмаг байдгаа гэж хэлсэн. 또한 이 지도자들, 권세자들, 재판관들이 손을 잡고 악을 행한다고 했습니다. Бас энэ дэлхийн тэр эргэтэн дархтнууд, ноёд түшмлүүд, шүүгчид бузар мөг, ёрын мөг үлдэхийн тулд гар гараасаа барилддаг гэсэн. 그러나 노아처럼 의를 전파하는 노아와 그 7 식구를, 그런 교회를 하나님이 보존하신다고 했습니다. Харин бурхантай хэлэхдээ зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноа болон түүний гэр бүлийг эзэн та эцэг хүртэл хамгаалан сахиж үлдээсэнтэй адилхан юм чуулганыг ч гэсэн эзэн та сахин хамгаалж өгнө гэж амласан. 시대가 아무리 타락하고 부패할지라도 우리는 낙심하지 말고 하나님의 의, 하나님의 진리를 잘 전파해서 하나님이 기뻐하시는 교회가 되도록 하나님 저희들을 축복해 주시옵소서. Таггүй хичнээн ялзарч завхарсан байлаа ч гэсэн бид нар сэтгэлээр үнэлгүйгээр бурханы зөвхт байдал, бурханы үннийг тунхагладаг. Тэгээд бурханд бас тааламжтай тийм чуулган болохын тулд та биднийг ашиглаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.